FI tura than ini awangin kalom puye che tunge FI chu ni a enge ati turle FI2 District Level Coordinator PARAKH in Arwat ania FI2 Diet Student atanga Arwat tur ania B.Ed MO M.Ed MO zirlai ani tur ani State in anei dai lo ani chuan Government College MO Private College MO a B.Ed te M.Ed te MO zirlai ani tur ani Sikul zirtir tu pension to te postgraduate le graduate zirlai te Pol som pakhat zirlai te le zirtir tu train chwa to Sikula la thoklo te an man theyang Nas conduct na tur Pol thum Pol rukle Pol kwa ate hian FI pakhat zel an om tur ani Tuna FI ni theite kan che chiang ta a FI mo phurna te ilawai thato ang Ama sabera chuan survey ni ma in FI chuan online le mai chana DLC in mu khom na hun abwat saya te atel nge tur ani a appointment letter te ala tur ani FI chuan a sikul kal na tur ming le om na mun te a class kal na tur te a shechiang tur ani FI chuan survey ni nia a appointment order kingin school head a mutur ani Heta hian a class kalna tura section engzat nge om ti azotanga section pakhat aya tam alo omani chuan section sampling method mangin survey ti puitur section pakhat athlang chuak tur ani hei hian fair takin engkim kalpui ani ti ati chiang don ani chumizo a chuan a section thlan attendance register chu school head atangin ala anga Tichuan DLC PARAKH in kaishwai na asiam angin naupangte athlang chuakang FI chuan rin hlel kai na tur engma omlovin fair takin survey ati puyang Tuna chuan engangin nge zirlai te hi thlan chwa anni ti kha ishe chak mai theya FI le observer ten kaishwai na dan mangin uluk takin naupangte an thlang chuakanga PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 in kaishwai na dan alo pek to che mangin ithlang chuak don ani Naupang ithan chwa fel nuwa chuan survey ni na tur classroom a evaluate anga Thutheng le dokan rem felte room a eng tha em ti te boruak alut tha em ti te en fel masatur ani Survey ni na tur classroom hi ground floor a om ani tur ani a hei hian rual ban lo naupang te tan pan ati ol sam don ani chutianga classroom en fel ani nu chuan naupang thlan chwa te chu an ID pakhat na atanga somthum na thleng in dot danin thutir tur ani chumizo a chuan survey ni na tur manwa te Achievement Test AT booklet te Pupil Questionnaire PQ booklet te OMR sheet te chu observer nen atanga la in zirlai te chu sem tur ani Ama sabera chuan Achievement Test AT booklet kha ID pakhat na atanga tanin isem masa anga Control sheet hi lomli a then ani a achung bera hian survey ti na school grade le sha tur poimo dangte a inziaka adota hian AT booklet number le PQ booklet number a inziaka atnoi bera hian FI chuan survey nei tan hun le top hun aziakanga observer le school head te signature alange ngei tur ani aphek nunglama hian survey kalpui dan tur kaishwai na kimchang tak a ombo Survey chandona hian FI chuan he in kaishwai na dan hi achiar chuak tur ani a zirlai te chuan OMR sheet da kha dan tur chiang takin an she tur ani hei ba ka hian pol thum bi ka chuan no pangte chu an chan na chin chha nan thai bial emo tick mark emo an mang thei anga
an chan zo vek nuwa field investigator in OMR sheet a ada kha sakle vekang Paul rukle Paul kwa no pang te chuan OMR sheet an chang vekang test nei chung hian in en ton emo an zir tir tu te ron emo phal anilo AT booklet le OMR sheet an submit vek nuwa chau pupil questionnaire booklet hi sem chwa tur ani Paul thum no pang te hna chuan zo na te chu shil fia tur ani a Paul thum no pang te chuan thai bial emo tick mark emo mangin an chang le theyang an chan na te chu OMR sheet a field investigator in ada khat leang Paul rukle Paul kwa te chuan OMR sheet an chang anga engkim zo fel ani nuwa field investigator in an paper te ala khomang ala khom vek zo a hian akimem ti a endik tur ani a observer ne na chung chu ape anga ani po in FI omlai nge in akim le kim lo a endik tur ani MIZO a hian FI chuan a hmanrua te control sheet te field note le adang te chu a chang ki mem ti a en fia vek tur ani a chumi nuwa observer ne na a hlan tur ani a top bera chuan packing instruction in kai shwai na dan mangin FI chuan observer chu a thun fel pui anga heng hi ti fel ani vek nuwa observer chuan manrua zong zong te nen school a chwa san anga ti chuan FI in amo phurna a hlen chhuak ti na ani field investigator ini na anga thataka imo phurna i hlen chwa awangin kan lo me